بله بینرین هجا اف دمک دریجه کو لسر خاکا باشوری کردستان ج عالی دولت ترکیه دایر کرد و به آوایی که هوانه ایدش بکتین اف ایدش هم بریا بالفرین بیمروف هم بریا بالفرین شر و هم جی بریا توپان بکتی بیدنگی کو لناو خاکا باشوری کردستان او به هلوستی حکومت عراقی هر تم هز دا دولت ترکیه کو وان ایدشین خواه ین لدشی سیویلین هم عراق هم جیم باشوری کردستانی زیادتر بکه لی حتی نها اف ایریشن کو داگیرکریا دولت ترکیه پیک آنیه نکاریه با آوایی که سرکه بکه و روشه و هم عراقی و هم جی یا لباشوری کردستانی ده ام جبویر هری داوی دست بی بکن 20 تیرمه 2022 جاره کدن دولت ترکیه داگیرکر با آوایی که هوانه ایریشی هریمه که گشتیاری یا پرخ یا نافچه زخو یا دوک آ باشوری کردستانی کرد وی ایریشی ده زاروکه که یک سالش دناو ده نه سیویل جیانا خوش دستان 23 جی بریندار بون و پرانیا که سانج آنگو با آوه که گشتی هموش گشتیارین لعراقی بون جه باجرین جداین عراقی بون کو لحرم باشوری کردستانی گشت آخویا سرانگه بگدانین لإيريشا داگیرکریا دولت ترکیه بود صدام کو نه جوان سیویلان جیانا خوش دست بدن او 23 جی بریندار ببن پشتی ویه که لناوا عراقی حلوسته زیده درکته هولی کو او یک جی همه امدکارین بیشن کو خواه پیشاندانین گرسی لناوا خاکا عراقی لپایتخت بغدای بگیره حتی لباشاری نجف و لگلک نافچین دن لدشی داگیرکریا دولت ترک حلوسته تند درکته پیش لناوا ولاد شین هات راگاندن لآلیه کدن حکومت عراقی آنگو پشتی هلبجارتنا ده جوتمها 2021 کو ریوبرین پارتیین سیاسی و حکومت عراقی کو ندکار به آوا کرن پشتی بویری بشوکی ده روشک آورته ده جویان او دبن پیشنگتیا سرک وزیر عراق مصطفی کاظمی سرکین پارتی ریخستن فراکسیون تفگرین سیاسی هر وها آلین لشکری او اولکارین عراقی جوینک بیهات آرمانجا سرکیا جوینا کو لناوا خاکا عراقیان گو یا آلیین سیاسی پیک هاتشی آرمانجا سرکه دیار کرنا هلوسته که نتوی لدشی دولتا ترکیه بو آنگو به بویر و ایریشا داگیرکریا دولتا ترکیه ده 20 تیرمه ده لدشی ولاتین عراقی یا لزاخو یا باشوری کردستان پیک آنی هشت کو جه عراقی لدشی دولتا ترکیه هلوسته که یک گرتی در بکه پیش او ده وی چارچوبه ده لسرانسری جهانی جی البته که سیده یا جبو شرمزار کردن ایریشا داگیرکریا دولت ترکیه درکتن پیش حتی جه ایرانی بگیره جوالاتین جیران لآلیه کردن جه ولاتین پارزمینه افریقا هر وها لأوروپا او جه امریکا جه داخلانی شرمزار کردن بویری درکتن همبری ویه که جه هر وها سر ویه که جه امدکارین ویه که سیده بکن تبی کو برتکو داخلانی زیده درکتشی لی جنوا پارتیا دموکراتی کردستان پدکی اکن ها سرکشی حکومت حریم باشوری کردستان دی که آنگو حکومت باشوری کردستان لگوری پولیتین کوین خود دمشاندن جاره کردن تفگراندن که بویاری کو دخواست بخستوی پارتیا کارکنی کردستانی درکت پیش لی شاهدین بویاری آنگو عراقیان کو لجه گشتیاری بون آرمانجا ایریشن داگیرکریا دولتا ترک دکترین دسپی که ده آنی زمان کو دولت ترک با آوایی که راست او کرنه آرمانجا ایریشن خواه ین داگیرکریه بلی بینرین هجا وزیر کاری دروی عراقی فواد حسین کو یک جه برپرسین سرکه ین لناوا پارتیا دموکراتیا کردستان پدکیه بگوتنه که تنی آنگو گلک گوتنین خونین درباری بویری ده هبون لی ام جه یک گوتنا وی بینین سرزمان کده بیشه تشتا کو ترکیه دکه ایدی خدا جه قبول ناکه او بویره کو داویا کو پیک هاتی نوج عالیه حکومت عراقی و وکی یکمین بویره کو پیک هاتیه کو حلوسته که بوی آوایی درکت کو حتی بگیجه آستا ایدی جه وزیر کاری دروی عراقی کو یک جبرپرسین سرکی یم پدکی فواد حسین کو اف گوتن جبو دولت ترکیه بکار بینه جه عالیه کدن وشی جنوا پارت دموکراتی کردستان هم جه سرک وزیر و هم جه سرک حریم باشوری کردستان داخلانی درکتن لی داخلانی وان جاره کدن هولدان و شارتنا ایریشین دولت ترکیه آنگو بیدن کرنا لناوا رای گشتی یا باشوری کردستان یا لهمبری ایریشان بو بلی اف نه ایریشا دست بیکی بو سال 2015 و دولت ترکیه
li nava xaka Başûrê Kurdistanê bi awayeke rast rast êrişî sivîlan dike, gundan vala dike û her wiha wêraniyeke zêde li nava xaka Başûrê Kurdistanê pêk tîne. Li gorî rêkxistinên li Başûrê Kurdistanê yên ku li nava Iraqê ne dibêjin ku heta niha ji ber êrişên bombarduman ên balafir û balafirên bê miroviyên dewleta Tirk û topavêjên wê yên li ser xaka Başûrê Kurdistanê ji 2016 ve 138 sivîl ji aliyê dewleta Tirkiya dagirker ve hatine kuştin. Li gorî peymanên ku dihîna di serdema dîktatör Saddam Hüseyin ku di navbera wan û Tirkiyeyê de pêk hatibû, tenê Tirkiye dikarî bi qasî 5 kilometreyan derbasî xaka Iraqê bibe, lê niha ev dane bi qasî 30 kilometreyê lê hatiyan got, niha li seranserê xeta sinûr bi qasî 30 kilometreyan zêdetir dewleta Tirkiye xaka Başûrê Kurdistanê dagir dike û li gorî armancên xwe jî êrişên sivîlan dike û gund û cihên cihan yên welatiyan jê rast rast dike armanca êrişên xwe. Ji xwe têkildarî vî yekê di nava Başûrê Kurdistanê her çi qasî helwesteke kêm jî hebe, lê beşek ji parlamenterên Başûrê Kurdistanê ku yek ji wan jî Soran Ömer e ku hem parlamenterê Başûrê Kurdistanê û hem jî parlamenterê Iraqê ye, dibêje ji sedan çil xaka duhok ya Başûrê Kurdistanê ji aliyê dewleta Tirkiye ve hem de aliyê serbazî û hem jî de aliyê îstixbaratî de hatiye dagirkirin. Ne tenê sinûr, êdî başar jî bêje hatiye dagirkirin. Li aliyeke din bêtirî 30 baregehên dewleta Tirkiye li nava xaka Başûrê Kurdistanê heye ku heta têkildarî vê yekê Hevserokê Koma Civakên Kurdistanê Kecekê Cemîl Bayik jî beriya niha daxuyaniyên xwe de eşkere kiribûn ku baregehên dewleta Tirkiyeyên li nava xaka Başûrê Kurdistanê hema bêje êdî nêzî çil baregehê bûye. Lê hêna jî li aliyeke din dewleta Tirkiye hewl dide bazirganiya xwe ya bi Iraqê re li ser hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê zêdetir bike bi gotineke din ger ku em wirin li ser bûyera herî dawiya ku êrişa dagirkeriya dewleta Tirkiye pêk anî tenê pirsa serekeya ku derdikeve ew e gelo hikûmeta Iraqê ya ku niha bertekên tund li dijî dewleta Tirkiye nîşan dide wê bikare vê wê weke fersendekê bikarbîne û bi tevahî baregehên dewleta Tirkiye ji nava xaka Iraqê derbêxe yan ji gelo ev bûyerjîwî mîna helwesteke heftane be ku di nava rojên pêş de ew jî were ji bîr kirin û êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye wê careke din dewam bikin.